Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Menta ke Jowai Municipal Board. Banwengi ke jeng kelahap banit Bret ya ke Ñiut kibah kelalum lalang na Jowai syasar Shillong ha Marten kabadan ha Mawïong. Kini kerja hadin baka Jowai Municipal Board. Kami usyo ban Bret iki Ñiut ha ke Jaka Bret kabadan hamin kejai halenti pendeca amlaram dauki. Kini ke Jaka hamin kejai ke digi jong Kajantia Hills Autonomous District Council Henry hadin ke jeng persya ka KSU Muput Unit kumjuk ke senang Muput bat ke senang Bamarjan Namar ke jinglet terti ha kurkam Bret kabalak ban kata ya kuat kakia ubriu bat kimerat kimreng kumjo ya ka saudang sukun kamarang. Nadu penai lebel ka rukam pelang Ñiut ke GMB ha Jowai kelak thut. Henry hadin bakal alit Bret syasar Shillong. Kelak penweng ya kijing upat ba nang syang senang kasar Jowai kumjo ki nang syang yo nang syang hat ban ya Bret ya Ñiut. Ka GMB kelak penkelai ka riat mulan. Kabah halat halabo kum ka Jaka pelang Ñiut pasipor bat nang ni ki kali ke Ñiut jong ka GMB. Hadin bala alum lalangi ke Ñiut kasat apat dah kawi ka kali ke Ñiut ban kit syasar Shillong. Kini ke Jaka pelang Ñiut pasipor kabadan hariat mulan. Kadan ha kasurok intermediary road ne kasurok ban kia de ke Jowai kabla syui syarak mentah. Kini ke Jaka pelang Ñiut pasipor kelabu jengma nalor ka GMB kipat baru kelah tek Ñiut hasilenter kati kasurok kebabu jengma ya kawak mentedu namar babarok ki wak duit ki banakatan la thalabo kitut syakawak mentedu. Sedang view nak cakap ni ni. Ini cakap macam mana kita ada pika? Marten. Dan